Naimbang oras sa amin papagayam. So, at datay manan, dito shoutout portion ni Auntie Jor. So, dinggan tayo pag-PJ intro. Sabidong matlet ay gemuka ka. Sabayan tayo naka-under basit. Okay, so, agibasa tayo nga ron papagayam. Kadagiti shoutout. Okay, so, agibasa tayo nga ron papagayam. Kuna ni pagayam at Joji Buena Vista, talaga asaan kayo pa nagkupas, iti kinalaing agganap idol ko na namat. Thank you so much, pagayam Joji the Beauty. Kung naman ni pagayam, Lilibet Contillo kat heart. Nangitid iti heart. Kung naman ni pagayam RJ, listening here in Baguio City. Kung naman kat kumusta kay amin papagayam, dita Baguio, dagiti agdengdeng iti drama tayo nga unay daytan kaka, dita Baguio City. Kung napay ni RJ, cold morning kano. Nalamiis na panagtutudo, dito ito pa'y probinsya kit nalamiis no agtutudo. So how much more, iji Baguio niya papagayam. Kung naman ni pagayam Bing Soriano, kas tati mangyari ti tao nga agum karmay surreal. So nga narigat ti agum unay kuna namat. Kuna ni pagayam Mariel Gutierrez, shout out Ma'am Jor, ti Gutierrez family, dito Umingan, Pangasinan. God bless you always. So shout out kada kay amin dito Umingan, Pangasinan. Sa pala kuma tatuloy-tuloy ti panang tarabayo kadagiti amin na playlist tayo iti Jor Drama Tips TV, nga unay daytan kaka, anara arti namnama, ten Ilocano Tips and Vlogs. Thank you so much. Kung naman ipagayam, Corazon Gazmin, happy listening. Thank you. Thank you iti ayat mo, amang tartarabay, iti drama tayo, kastamot di pa ng support mo, ipagayam nyo, ijay, bangir nga platform. Kung naman pa dito ni RJ, na imbagal daw, pa-shout out ka ni Auntie Remy Remedios. Thank you and more power. So, welcome and thank you much. So, shout out, manang Remy Remedios. May sama dito a supporter tayo, ijay, bangir a platform. June Lianes. Kung na naman. Thank you, iti pa nagdengdengag mo mat. June Lianes. Okay. Thank you so much, June Lianes. Kung naman ni pagayam Jasmine Rivera, kaadwan ti kabataan itan kat nagsapadan ngagsiksikog kanadaandan iti nobyo. Unayan ti ubing itan ko na namat. Ta daytoy binuyan na kan dinangag na kat dayjay anara arti namnama number 18 karisabong nga episode. Kung na pa'y naragsa ka panagdengdengag kan panagbuybuya ditoy Qatar, ma'am. Mayat manan. Alagat kablawan da kay amin, shout out kada kay amin, dita Qatar. Kada kay amin, dumdumag kan mang tartarabay ti drama tayo nga, unay daytan kaka. Then syempre, ti YouTube channel tayo, Jor Drama Tips TV. Thank you so much, pagayam Jasmine Rivera. So, dagitoy mo, ti supporters tayo at talaga saan suminsina. At dadalat ta dito mang subsuportang uri pa ijay, bangir a platform. Thank you so much, pagayam Jasmine. Kat ingat-ingat kayo dita. Sa pala kumata nakaradkad kay akanayon dita, Qatar. Nimot pagayam Rofel Lardizabal, always listening here in Kuwait from Cabarogis, Quirino Province. Kumusta kay lata akanayon, shout out akanayon kada kay amin dita, Cabarogis Province. Sapay kumata, nasalon at taylata. Kunaman ni pagayam Florenda Kimpaoy, good evening Ma'am Jor. So, rabi nga ding na daytoy. Number 13, greetings and shout out. Pagyamanan for mentioning my name kunanamat. You're welcome kan. Thank you mat. Iti panang tartarabay mo, iti unay daytan kaka kan ditoy YouTube channel tayo Jor Drama Tips TV. Kastamutan iti panag-comment kan panaglalike mo, ijay bangir platform pagayam. Thank you so much. Kunamot ni pagayam Imelda Velasquez, na imbaga oras yung amin dito Ma'am Jo, kan sir, kunamot God bless. Thank you, pagayam Imelda. Kan shout out mat, kan ni pagayam Homer Alamo, kan ti pamilyana, kan gagayom na. Kunana hello Ma'am Jo, kablaawak man, amin akalugarak dito'y kaagaman ng runa dagiti alamo maga
Malyaga Bueno Banyel ken amin. Makam amo kanyak ma'am. Ti pagayam mo Nestor Cuse. Malyaga Alamo. Ti Kaagaman Apari, Cagayan Valley. Thank you and more power. Thank you magpagayam. Itultuloy matarabayan daytoy programa tayo ken aminan nga adda diti channel tayo Your Drama Tips TV. Thank you so much. Kung naman ipagayam Gina Lynn Alcedo na imbangal daw mo ma'am kablaawak man dagiti kakabsat ko dito'y Alaminos City. Siyak ni Gina Lynn. Samot kan kapagayam ket thank you so much. Ti panagtultuloy mo amang tartarabay kadagiti vlogs ken drama tayo dito Your Drama Tips TV. Additional comments kung nanipagayam RJ, good day, i-share kumot kadagiti gagayim ko mahilig ti drama dito channel. Okay, thank you so much nakong. Kasama ako naman ni pagayam Jasmine Rivera na ragsak panagdengdengag kan panagbuybuya manan ma'am. Thank you so much pagayam Jasmine. O sa dito'y dagiti supporters tayo papagayam. Kasamot na dito pa'y sumarunod na supporter tayo ni pagayam Rofel Lardizabal nga always listening here in Kuwait City from Cabarogis, Quirino Province. Thank you so much pagayam Rofel Lardizabal. Kasamot kini pagayam tayo Lilibeth Contillo. Thank you so much papagayam makaparagsak tani. Amin anaraar and unay daytan. Talaga dengdenggen da Rofel Lardizabal, Leonora Bautista, RJ ken Jasmine Rivera ken kadagiti na ibasa itayen ang nagnagan. So kuna kanayon dayto uray no mas no bagbagan ni pagayam Rofel Lardizabal at least nagko-comment siya. Always listening here in Kuwait City from Cabarogis, Quirino Province. Uray no DJT kabkabil na talaga nga at least nagko-comment siya. Dan may pagayam tayo Jasmine, naragsa ka pa nagdengdengag manin ma'am. Kunana, thank you so much. Papagayam makaparagsak ta. Talaga nga amin. Saan lang nga dajay new upload. Uray pa'y dagiti, nakaraan nga uploads kat dengdenganda. Siyempre dagiti saan da pa'y anangagan. Iso pa'y mo. Tap niti kasakat, mangaganda mo dagiti lesson. Tinuan niya dagiti pagsayaatan may parparang kadagijay drama. Okay, so thank you so much kada kay papagayam. Maragsakan kami mo ni pagayam yo Roger Ramirez. Uray no dati medyo basit nga rikrik naan gapuy ti kapupuyat niya. Siyempre ado ngamin papagayam ti dagitoy i-edit tayo ditoy channel kastamot ijay bangir platform. Iso ano pa ket medyo adamo ti rikrik naan basit nga makaparagsak makapaginawa dagiti comments yo very inspiring da amin papagayam. Thank you so much. So ko naman ipagayam Ray Ralustiano Senior dinengeg nagayam ditoy dinengeg na nga ditoy compilation 22 day of nan samanen kunana araksetamol kunana wat. Okay, thank you for listening pagayam Ray Ralustiano Senior nga may sama dito supporter tayo ijay bangir platform papagayam. Thank you so much. Kanayunan pa'y comment ni pagayam Rofel Lardizabal naragsa ka pa nagdengdengeg mi dito'y Balasiw Taaw from Cabarogis, Quirino Province. When kaadwan na kada kayo papagayam ket OFW kaadwan na ket dagiti adday ti Balasiw Taaw ket pagyamanan kayo amin shout out kada kay amin dita Balasiw Taaw papagayam. Anak-anos kayo mat, adong ngagkan mang tarabay, kadagiti programa mi dito YouTube channel. Ni pagayam tayo mat, Homer Alamo, kan Kamam Jor, na imbangal daw mo, may sakmot kadagiti narway ngagdengdengag ti programa, mga unay daytan kaka. Inal daw ngur urayit ti upload yung mam to'y kabsat mo, Nestor Cuse, Malyaga Alamo, ti Kaagaman, Apari West, Apari Cagayan Valley. Thank you, unay ma'am. Thank you, matkan kapagayam. Kan shout out kada kay amin dita Apari, Cagayan Valley. Amin na dumdumngag dito YouTube channel tayo Your Drama Tips TV. Kan ti drama tayo nga unay daytan kaka kastamot tanti anaraarti namnama. Talaga makapa-inspire, makaparagsak dagitoy kong comments yo papagayam ket pagyamyamanan mi kini pagayam yo Roger Ramirez. Ungayam dagiti agdamdamag aday sunay ti radyo, nabayagan ni ti radyo since 1977-78, anang rugi kami.
And then, syempre, dagiti aday ti radyo on and off. Antay mo't ngamin nga may baga, no anya dagiti pagpagteng, pasaray awanda, pasaray adada, kas jay ngam ita, adda iti YouTube channel isuna. San lang nga ditoy YouTube channel ni Papagayam. Pati ijay, daddo mapay YouTube channel, dagiti kakadwami mutlaang dati dramatista, iti radyo Papagayam. Kung naman ni Pagayam tayo, Ford Galleto, Part 3 manen, Madam, Sir, bitin latta, mayat ending na, dahil istorya ta, maim-imagine ko lang kung na naman. Dahil siga ama nagbabain, Part 3, medyo, mabalin nyo mo tagi-share iti idea, mabalin tayo nga arami din Papagayam, no naragsak nga idea, para dito'y unay daytan kaka, no di love story mo, para iti anaraar tinamnama. So, dagi mang damdamag tiket sa unti anaraar, kas lang ay jay sumingsingising, talaga init, anaraar, makikitan di anaraar ti init, sumingsingising. So, di namnama, kas lang di jay rumrumwar di namnama, adda tinamnama. Ngam daytoy ngamin kakastoy nga di adda namnama na, adumot ti akin programa dayta. Iso nga anaraar ti ginamit mi Papagayam. So, may samot lang tiket na sa uwan dayta, sumingsingising. Meaning to say, adda maururay anamnama. Okay, so that is anaraar. So, thank you, Pagayam. Talagamot nga dumdumnag ka, kung talaga nga ma-imagine mo ko na. Tati dramatista ngamin Papagayam, kat masapulmot nga ag-imagine damot, akas kada kayo Papagayam. So, nag-imagine kayo, ag-imagine mo't di jay dramatista. Ngamin no, jay lalautay nga kunada, wano matay nga drama, haan nga ma-imagine di jay listener tayo. So nga talaga nga sakyan tayo mat di jay role tayo. No anya di jay role tayo, no nauyong, nasimput, malmalday, agsaksakit, naragsak, masapol nga sakyan tayo. Tapno iti kasakit, ma-imagine jay agdendengeg. So nga ni Pagayam tayo, nga Ford, kat talaga nga na-imagine na. Kitaan tayo lang no kasano, taamangan no agaramit tayo ti part 3 kat agbalin nga boringan. Kitaan to lahat ta Pagayam. Thank you so much. Ni Pagayam Riza Rivera, listening from Jid Ali, Kingdom of Bahrain. So, shout out kada kay amin Papagayam, dita Bahrain. Kumusta kay amin dita? Oray mo't ni Pagayam Lilibeth Contillo, at least, oray no panay heart amin. Panay heart. No at least, dati comment na. Kaya nasaon, dumdumngag. Thank you, Pagayam Lilibeth Contillo. Uray mo't ni Pagayam tayo, Rofel Lardizabal. Talagang avid listener tayo dito eh. Thank you so much, Pagayam Rofel Lardizabal. Kung supporter tayo matijay, Bangir platform. Rems Remando, thank you. Adama dagitoy heart mo kan kat katawa. Kan siyempre, ni Pagayam tayo Jasmine Rivera, kanayon mo dito, yung may ibusan mo ti comment. Kat kunana naragsa ka pa nagdengdengag kan pa nagbuybuya dito'y Qatar, ma'am and sir. Kumusta kay amin dita Qatar, kan shout out kada kay amin dita Papagayam. Jack mayibkas no kasanuti, ragsak mi kan panagyaman mi, kini Pagayam yu Roger Ramirez, kada kayo supporters mi, kada kayo listeners, commenters, sharers, and supporters. Thank you so much kada kay amin Papagayam. Love you all.